أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح أن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu safaru minye hijra sankalo fulanna bisu nyo sabanai miladi nasarau ka jate ba fula ani mugani nani sankalo shegina bisu nyo wolon fulanai ambe dawla bugu masjid rajaw ambo kono درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله درسوا كتاب كنو كتاب التوحيد. باب ما جاء في التقليد في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف جاء عبده. مؤلف وكا بوندا من فلانية akon ninye bondaye balili kele minana ani balili ba minana mogo minni ala bato mogo nyuman ka kaburu yorola balili kele mbo yere la folo ema mogo nyuman bato de me eye ala bato mogo juma do ka kaburu la enyana nka kurana kala ni mogo nyuma ka kaburu la pasamanta bola kateme yero toka ube nka salle ni mogo nyuma ka kaburu la alaye pasamanta boye kateme yero toka ube nka duauke nka ala wole nka haju dola ni mogo nyuma ka kaburu la pasamanta boye kateme yero toka balili gelembe o yere de la folo. فكيف إذا أبده نيه مغنيما يرى بطودو نيه مغنيما يبطودو أو باليلي بكتشودي أو باليلي فنا بجليا كتمه هريكا على بطو مغنيما ككبر يرولا. donc nimbonda ko fula ba kono balilendo ka ika ala bato ke bato nonun ke ray dusukun kono ala de kamade me iyun ke mogo nyuman do ka kaburu la haramudo ibalila ka bo ma balila la balile min ka gele ko sobe fulanna kuma mana niya tigi bato o di fana de ka balili ka gele ika kateme hari foloyinka nimbonda ye ode o ko fe ko ofi shahihi mana Bukhari ani Muslim ako ofi sahihi Bukhari ani Muslim bena sarahula ko anana fen sahalen kitabu sahalen fulayna Bukhari ni Muslim an Aisha karisa bo amba Aisha mu'minu ba Aisha ma
أن أم سلمة أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القريشية. أم سلمة تغدق هند أبي أمية ودم سودو وكا قبيلة دي وكا بوندا دي كو المخزومية وكا قبيلة قريشية كدو. زوج أبي سلمة ni أم سلمة أبو سلمة كفر مسودو هاجرت هي وزوجها الهجرتين. أم سلمة عليه هجرة كانت وهي هجرة فلين بك الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وهي هجرة كتا حبشة وهي هجرة كتا مدينة. أم سلمة من فلانية ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة أرأتها بأرض الحبشة. أم سلمة إجلجي دود كوفو نصارو كبتو يرو إجلجي أي إجلجي دو كوفو تشيدني إجلجي أم سلمة يا حبشة نصارو بكا وبجيني بتو يرو منيو بافو إجلجي kanisa a saumatu oye de nasarau kam go krekrelen do de kabato yoro oye sauma me igilisi yo be jenye me sauma oye kam go krekrelen dama mo krekrelen dama do de bato yoro ye sauma aye igilisi do ye habasa ayo kubariya fo cidenye o ma fiha min as-suwar ani foto munumbe igiliji nkono ayo fo cidenye faqala ciden ko ulaika abena irwaye dola ulaiki bunu semiru benu lanyini fo ulaiki be ulaika be ulaiki na yasuru cidenye kuma nyesu muslimata da babe muslimata da kuma nyogonya ibake ulaiki muannas ni ko ulaikan oye mujakkaru ulaika de fule sebe chogo min benne bolo sino hadisa ile way dora bafu ulaiki bo tiden ko ko uluye mugawde ija mata fihim rajulu salim aw li abdu salim num mugo nyuman do fatura ula ube ni jo nyuman do fatura ula banahu ala qabrihi masjida ube mishiri dila ka mishiri jo aka kaburuka wasawwaru fihi tilka suwara ubo ummugo nyuman ube jo nyuman uba aka foto yin uba aka foto yin foto ka bo ka jo kaburu yinka ulaika ciden ko nim mugo nunu fulede mugo munun be kogo jo kaburu la mugo munun be mishiri jo kaburuka mugo munun be so jo kaburuka mugo nyuma ka kaburuka ulaika shirarul khalqi inda Allah nunun de damfem be mugo jugumay alafe damfem na mugo min ka juguni be ya damfem na o yenni mugo sugude munun be kaburu jo ka kogo do kaburu la ka sojo kaburu bonjo kaburu ka misri jo kaburu ka nantara bunu semin e kofe Cheikh Mamadou Bou Habou ye Cheikh Islam Bun Tamia ka komado lakali ako fa haulai ako ni mugo munu fulen nye mugo nyuma ka kaburu nube mishiri jwala jama'u bayna li fitnatayn uye fitna fula faranyon ka Cheikh Islam Bun Tamia ka komado fulen nye Mamadou Bou Habou ya lakali me Bun Tamia de ka komado nunu nye fitna fula faranyon ka fitnatul qubur kaburu bato fitina o fitinati tamashil ani ewa foto dila fitina uye fitina fula faranyonga nantara sarahula qawluhu taqliji tasdid nako bab ma ja fi taqlij kure munye tasdid balili gele قوله من أبد الله عند قبر الرجل صالح ناكو نمغمي على بطو
mogo nyuman do ka kaburu yorola ay amila amala ta'abbada lillahi bihi min qira'ati aw salati aw sadaqati aw ghairi zalika na ko ni mogo minye ala bato mogo nyuman do ka kaburu kunna akoro de ni mogo minye ala bara do ke bara minye ala bato nay akera kalanye akera salle akera sadaqati boy ubuna nyogona nu yo ke mogo nyuman do ka kaburu yorola alaye balili gelembe o yerela qawlu nako kayfa ijaa badahu nako chogodi niya yere bato ay yakunu asaddan wa ajama wode balili kagele wode balili kabbo وذلك لأن المخابير والقبور لصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء من نبالي لباكا يكنا ألباتو مغنيمان كابور يرولا parce que kaburu fule ube mغنيمان كابورون ube مغنمونو نيرebe مغنيمان ودقما سلامو كابورون أهلها كبر دونك نونو فلده ولو يره بحاجة إلى الدعاء ولو ده هتاجلهم بالا مغو كدعاء كويه كبرو كيرا مغو نيمان كبرو يوا كبرو كيرا سلاما سيمفلو كبرو يتوا كبرو دونك وكوني ده هتاجلهم به دعاء لا مغو نيانا مغو كدعاء كويه باتو مانكا كيولو كبرو يرولا ولو مانكا وله ولو مانكا باتو فهم يجارون لينفعوا لا لينتفع بهم kaburu dunkew fulede mogo beta kaburu dunkew jura pour ku nafa de itata kaburu jura pour uluke ay nafa ninga famude kaburu tigu ibeta kaburu dunkew jura katufo pour ku nafa de kaburu teta jara pour uluka ay nafa إلا بإتباع سنة في جيارة المقابر فو كبرو تيجي نفالي كتا إما أبكني تشو جمعي أبكري نشو جيدن كسنة بطولي إبولو نتارا كبرو جورا مانا يبتا من إنجيارة إدبي ونفا وتسكا النفا مي أليكا نفا يورو كتا إما أبي سورو تشو دي ni etara ka kaburu jwara ni chiden ka sunna batoli aka kaburu jare mbeseki nafanina munna yetiden ka sunna batoli minke ibo baraji soro wa sawabil hasili bijalika ni tara aka kabur batoli chiden ka sunna batoli de donc aka kabaru batoli bi nafani ibe baraji min soro wala lakin hada laysa intifaa bi asqasihim me ninten nafaliye yen nafa min soro nu yere jati nin nafa soro la ni sunna batoli de nin nafa masoro ni kaburu tugu yere jati nafaliye bal intifa'u bi amali al insani nafsihi bima ata bihi min sunnati ni yin nafali minye hada maden yere ki yere nafa ni sunna do keliye kaburu jara ne yake sunna la nafa min basora la waya hada maden yere ki yere nafa ni sunna do keliye فجيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات جيارة بدئية كبر جيارة من نتارى كبر جيارة pour ekan nafasoro suude la o kaburu jiyara suuye bidiyade wa jiyaratu allati yuqsadu biha nafu li amwati me kaburu jiyara me beta kaburu jiyara pour eka suude nafa wali itibaru bi halihim jiyaratu sara'iyatu ani pour ka tagashike ni suu kala halaye wa yaslamia sariya ka jiyara wala ibnu samir rahimahullah afleka kaburu jiyara tila yeto ya fulafo kaburu jiyara le atila lendo kata tila yoroma saba mbulu fo ya utaka sarafu kono mbe umbulu fo ya pasigale ya fulafo kaba ziyaratul qubur laha anwa'u salasatu kaburu jiyara lahala sabade bala
kaburu jiyara lillah hala sabade bala jiyaratu saraiya kaburu jiyara dobe silamiya sariya ka kaburu jiyara chogo وهي أن تقصد القبور من أجل دعاء للأموات وترحم عليهم وتذكر الآخرة kaburu ewa sarilmaya sariya kaburu jiyara ye munye jiyaratu saraiya sariya ka kaburu jiyara ye jumaye ikata kaburu jiyara ni kal lanyini yede ka duwawu ke sunye ka ala delimu ye ala ka unema ani jiyara lin ka ke sababu ye ke fana hakili jigila garala uba funninde ma jiyaratu saraiya etara bo kaburu la kata kaburu fo kata kaburu so jiyara puru ka duwawu ke sun nunu de ani ka ala delala ka yafu mala ku nema ani jiyara na ke sababu ni ka el hakili jigila garala uba funninde ma jiyaratu saraiya nin kaburu jiyara sugu ni nye sariya fulana sani jiyaratul bidiyatu kamuru jiyara chogo fulana bidiya kaburu jiyara min togo ye ko bidiya ka kaburu jiyara وهي أن تقصد القبور وتجار لإبادة عندها بقراءة أو صلاة أو ذبح أو غير ذلك جن أن للإبادة عندها مجية وهذه بدية وهي من وسائل الشرك قبر جيارة شوية فلنا جيارة البدية جيارة من تقو بدية جيارة شوكو قبر جيارة من بدية ويده إكتا قبر جيارة إكا لنيني يده قبر جيارة ليلا pour ika ala bato kaburu nyoro lade kata kaburu jara pour ikata qur'ana do kalay ube kata kaburu jara pour kata salli do ke alaye kaburu nyoro la ube kata kaburu jara pour ka kantigali do ke alaye kaburu nyoro la wa ghayr dhalika ni nunu na nyogona ni eyere ba jigi kombe ke kabato minke kaburu yoro la fasamanta boye kateme yoro toka nin jiyara sugu bidiya de do sira de kata mushrikiyama ni nye jiyara til bidiya parce que nin folema ima fenyine sufe folema su bato de mais eye qur'ana kala ala de ki bisukun kala sika qur'ana kala ala ye mais ye qur'ana kala ala ye mogo nyuman do ka kaburula parce que e nyana ika jigila Qur'ana kala mogo nyuman ka kaburu la ka Qur'ana kala alaye mogo nyuman ka kaburu la fasamanta bola ka tabiro toka ube etara kaburu la kata salliye me ye sallin kala shika ke alade me e bolo salli ni mogo nyuma ka kaburu yoro la fasamanta bala ka tabiro toka me ma sallin ke kaburu tigiye de a ube etara kaburu la ye kantigali ke alade kid bisukun kala shi ka kantigali ke alaye mais ime kantigali ke suñe de e kantigali ke ala de me e nyana kantigali ala ye suyin ka kaburu yoro la pasamanta bala kateme yoro toka wa ghayri zalika ubinuna nyugonon dafalen bola itara ye dafalen ke ala ye su ka kaburu yoro la nyana ka dafalen ke ala ye suyin ka kaburu yoro la kausa yoro towye me ima dafalen ke suñe de uba foninde ma jiyaratul bidiyya nin jiyara chogo ye bidiya de ni nyishira de kata musirkiyama ni ye kaburu jiyara chogo ya fulana asalis sabana jiyaratu shirkiyatu kaburu jiyara minye mushrikiya ka kaburu jiyara وهي جيارة القبور للدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح أو النذر لهم أو غير ذلك من العبادات التي لا تصله إلا لله وهذا الشرك kaburu jiyara cogoya sabana uba foma jiyaratu shirkiya wahiya jiyaratul qubur lidu'ai ahliha etara kaburu jiyara puruka kaburu tigi inde wele
puruka kaburu tigun wale awli sighasati bihim a ube etara kaburu jara puruka dama kasini kaburu tigi nununde awli zabuhi ube etara kaburu jara puruka kantigale ke kaburu tigun de wa nadhiri lahum etara kaburu jara puruka dafalenke ni kaburu tigun de wa ghairi zalika anin nununa nyugona min al ibadati batula allati la tasluhu illa lillahi bato minna teshika ke foye ni alati ni etara obato suguke itara kaburu jara ko bato suguke kaburu dunke yere wa hada shirku bo nin jara chugu mun fule ni ninde ye ko kaburu jara minye shirku ye ni nyam fulanka fuya de ni nyam mushrikiya de min bi labbo silamiya kono bew donc kaburu jara sugu munun be jamana in kono na bora silamiya sariya ka kaburu jara la a togoya fulai do nye bidiya ye haramu do sira do kata fulanka fuya ma do nye mushrikiya de na bi labbo silamiya kono donc kaburu jara ni togoya fula ambe ta kata sarahula qawluhu fi sahihi ay as-sahihayn na ko fi sahihi lanyine munye bukhari ni muslim wa qad sabaqa al-kalam ala misli hadhihi al-ibarat fi bab tafsir at-tauhid wa shahadati alla ilaha illa allah nin kuma nyogona temenan bolo atemenan bolo ka kuma nin kuma nyogona ka bonda minna ko babu tafsir at-tauhid wa shahadati alla ilaha illa allah safaha keme anin mugadi fula nin kuma nyugona fora nin kuma bin fulani nin kuma na chugo min fulani nye kuma kera nin ka kateme nin bondala ka fonna ko fi shehi alla nyine munye as-sahihayn la nyine bukhari muslimu de qawluhu umma salimata kanat mimman hajara ma zawjaha ila ardi al-habasat na ko umma salimata an ko to de hindu alayhi hijra ke kafaraka cheka kata habasa walamma tufiya zawjuha abu salimata tumami ache fatura abu salimata tajawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nyuman nya furala katanuna kishibaka wa ghabaratuhu wa huwa fi mardi mautihi bima arati wa salimata yachiden kibariya chiden fatura bana minna ka to o bana ina de salimata ya kibariya ayen minye habasa kama fi sahih kama be bukhari kono chogomi qawluha min as-suwari nako min as-suwari mana ubo o foto jahiru anna hadhihi suwaru mujassamatu wa tamashilu an mansubatu hadisa jahiru be minyira hadisa kenemana be minyira na ni foto ye foto fari korola maude ye foto munu numuni maude do nu be jo jahiru bode ra ko ni foto sugu yo ode ubo mo nyuma ka muni madila ka jo ka kaburula qawluhu nako ulaika al-musaru ilayhim an-nasara li habasati nako hadisa kono faqala ulaika koriyare beke kata jomma habasa kan nasara munun yin igiliji sugu dila koriya be kata ulu dema wa yuhtamalu abata fana an yuradu man falu hadhihi al-afwala ayyan kanu hadisa imbese kata fana habasa kan nasara doronte ninyede mugo niyen nin kosugu ke ibe jiya yoro kiden kambe e farama ede ye damfem be jugumay mugo niye mugo nyumando ka kaburu niya ka muniman dila ka joala ni ba barika ni ba bato ibe jiya yoro damfem be juguma ye ede kadisa imbese ka koye wa qawlu ulaika ناكو أولئك يزود في الكاف الكثير إذا كان الكتاب لأم سلمة ناكو أولئك أبدأ كاف من فلنية إكا ككسروه
kaka shigirun jigi duguma ka fo ulaiki na ya soro kuma in bake kan yashi musulmata da ma wala ba fo ulaiki wal fatihu ija kana li khitabu bi itibari li jins abeke fataha ni kan e wanda nyini yede ewa munu nye kaburui foto indila ni la nyini ye ulude abese ka ke ulaika وغير ذكر العلماء أن في كافر كتاب المنتثل باسم الإشارة ثلاثة أوجه من سمن قدوني كباوكو كو كافر كتاب من فلان من كافر من بين نيبه كما نيشي مغمناي نيكوريا تويه كلها لا سبب على دوني كباوكو الوجه الأول لها لفلو أن يكون مطابقا للمقاتب kafuin kake ibe min kuma nyogonya naye ka kafuin be o chogoma Sheikh Salih Fawzan be kafuin ke aka iyanatul mustafira bake ode akon ni muso de don iba fo ulaiki ni jak chede do mujakkaru iba fo ulaika iba ke ka mogo min kuma nyogonya ibe kafuin ke ka be o tigima al mufarradu li mufarrad ni mogo kelende don ibe ewa kafuin ke ulaika ke mufarradu mana ulaika wal musanna lil musanna ni mogo fulade don ibe ulaika ke musanna e mogo fula demire wal jamu lil jamu ni jewa jamade do fana ulaika mbeke jamu ulaikum abeke jamu ye mujakkara ija kana aw muannasa bon ni mo min kera cede ni ba kuma nyogonya iba ke mujakkara ulaika ni mo min ye muso de ni ba kuma nyogonya iba ke muannasa ulaiki akodoni ke ba ko kafu min fule kafu le kitabun fil ni la hala sababala la hala folo yenni iba ke kam min kuma nyogonya dro kabbe o chogoma o yella hala folo الوجه الثاني لهلا فلان الفتح مطلقا دون كو كافين كوني تشوغو بي إبا كفتح دي درو muso do iba fo ulaika ceedo iba fo ulaika mogo fulado ulaika jama do ulaika abeke fataha e doro mutlaqa ni nyen la hala fulanay al wajhu salisu la haja sabana al kasru lil muannasi mutlaqa wal fathu lil mudhakkar mutlaqa na ya surbe muso de kuma nyogona iba ke kasri e chogo bela mogo kelendo mogo fulado mogo jamado iba ke kasri e chogo bela abeke fatu fana ni ba fe ka che ni ba ke ka che do kuma nyogona nae iba ke fatu ye mutlaqa chogo bela che nye kele iba ke fatu che nye fula iba ke fatu che nye jamae fatu do mutlaqa wa ashharuha ibn Usaymeen konni la hala sawala kum min bangalende an yakuna mutabiqa lil muqatabi akake kafuin kabbe dro ibe min kuma nyonya kabbe o chogoma summa al fathu mutlaqa o ko fe no borae ube ikake fatahi mutlaqa summa al fathu lil mudhakkari wal kasru lil muannas o ko fe min tugulembo fanala ikake fatu ye nibe cede kuma nyogonya ikake kasru nibe muso kuma nyogona qawluhu nako ar-rajulu salihun aw li abdu salihun aw sakku min rawi nako hadisan kono uluye mugode ce nyuma ube jo nyuma minya hadisan ma fulanye wude shikara Salih Fawzan ba fon ni nyoro la ko sebo tunye mogoye wulubu ci yere koloside ci den ka hadisa aya fu ye chogomi obu yere korosi ku yere deja fo o kana ti komi ci de nyana ti chogomi de komi ci de nya fo chogomi de o ka yere korosi koso ne ni min sikara kuma min fo chogola de aba fo ni chogola qawlu na ko bana wala qabrihi ay qabru jalika rajul salih wacce nyuma ni ce nyuma min fatura ube je nyuma min fasura ube ewa jolike o ka kaburula qawluhu
sawwaru fihi tilka suwara ubo photo dila ko monima dila ka jo ay allati ara'ati wal aqrab annahu suratu jalika rajul wa sawwaru fihi tilka suwar busabinu ko bunu ewa allati ara'ati mana uyu o photo kujo kaburu la salimata photo mununye salimata gi photo mununye uyu photo kujo kaburinka wal aqrab akum min kasru annaha suratu dhalika rajul salih mana hu min kasru uye nyumayin kam muni mana ka photo ka jo kaburina وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة باد صالحين أكتا مغنيما إنك كبرين فوتو مغنيما إنك كبرين وتي فوتو إنتو أدورنا وبسك مغنيما وروك فوتو فراكاي وربما تكون صورة على أحجام مختلفة أكتا أفنا فوتو منون بسك كلا هلاي ني فوتو كلا هلاو تكلني فتستمع منها صور كثيرة فوتو چاما نفر نيوكم كابورينا وفنا بسكاكي كابورو باتولا وني كابورو بركة نيناو في قوله أولئك شرار الخلق عند الله ناكون نونون دي يدام فيهم بجوغمي على في مغو منون بكوغوجو مغو نيومو كابورولا مغو منون بسوجو مغو نيومو كابورولا مغو منون بمشيروجو مغو نيومو كابورولا kiden ka kuma de fulen ne ulu de yeddan fembe mo juguye li anna amalahum haja wasilatu lil kufri wa shirki parce que kabara min fulen ne sirare do kataka friyama ani mushrikiyama wa haja ajamu dulmi wa asadduhu awa mushrikiya de fana kaboni tonyali be bele ba ani tonyali men ka giri كتم تونيالي بكا وهي مشركيا دي فما كان وسيلة إليه أو قوم يسرى كتن مشركيا إما فإن صاحبه جدير أتقل مغو أكاكا بأن يكون من سرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى أكاكا أتقل مغو كاكي دام فم بمغو جوية على فيه مسا من سنة كروت عليه tonyali min ka boni tonyali be musrikiya dero tonyali min ka giri tonyali be musrikiya dero bo ni mugo min ye ewa bara min ye siraye katan ni musrikiya ma o tigi akaka e ka ke dan fembe jugumay ala fe ino kaka oda to shaw sal fawzan ko yanatul mustafidu kono akon nin tigi la mugo munun fule kaburu jola fule de mogo munun be kogo jo kaburu la ube so jo kaburu la ube misiru jo kaburu la ube monimon jo kaburu la ako jene ya kela ka junubu ka fege kateme uka iriba dunna ka junubu ka fege kateme uka donc fengo fenye junubu bani kabaira junubu tigi de uka junubu ka fege kateme ninu tigi la mogo ka mana kaburu jo baga kogo jo baga mo nyuma ka kaburu la na ka barika nyini ye so jo baga mo nyuma ka kaburu na ka barika nyini ye misiri jo baga mo nyuma ka kaburu la na ka barika nyini aka jugu jena kelai aka jugu dolominai aka jugu mimbe goro jigeni yake aka jugu danga denye aka jugu ni galontigalai mana aka jugu ni junubu batigi beye kaba ko doy ni ñade mais an ka jamano kono ni doni haqiqate ube ni tawhidi doni haqiqate ni tawhidi ma fam jene ya kila de ka jugu u bolo kateme mushrikika drogu tala de ka jugu bolo kateme mushrikika dolo minna de ka jugu bolo kateme mushrikika donc li danna de ka jugu bolo kateme mushrikika kasoro kaburu batola munun fule jamana in kono kaburu jola munun fule jamana in kono ka jugu ni dolomina ye u ka jugu drogo tala ye u ka jugu jene kela jene ala kela ka junubu ka fegele ndo kateme uka parce que cide nde yafu ulaika sirarul khalqi indallah kaburu jola u cide ko lude ye dan fembe kam go jugu ye jamana kala hala beke chogoli
ciden ko munu nye danfen be jugumaye nu o jamana kan ci dina nyema ye ulude jamana kan la hala be ke togodi ciden ko mugo munu nye danfen be jugumaye ni jamana min ka ewa dina ma baw ana ka dina nyema yo o mugo sugude o jamana be ke togodi sa alaka hakliman dama qawluhu fa haula na kun nunu jama'u bayna alfitnatayn fitnati alqubur wa fitnati altamasil na kun nunu nya fitna fula fara nyogonka kaburu bato fitna ani muni madila ni foto dila fitna haja min kalami shaykh alislam ibn taymiyyah rahimahullah kuma min fulani ni shaykh muhammad ibn al-wahhab yafo ibn taymiyyah de ka kuma yennene buntemiya anko aqida bondala mugo nana buntemiya kofe iye doni de buntemiya ka aqida bondala uko akanyana maya kono katawma do buntemiya bolo aqida la aqida bondala katawma do buntemiya bolo aqida la ni mugo nana buntemiya kofe anaka kalande ibn qayyim iye doni de yuka iman ni sheikh muhammad ibn wahhab nunun beye buntemiya nunun ka kitabu de muraja ko laje ko kala ku yere nafanu ye ku ka kuma uta ka barake nuye munun buddambe kata doni ma ya itese ka buntemiya to fo uluye ni ko be karamo folo ko ni fo uluye sunna karamo folo temeno ba fu kwankan wasa do nyere ka karamo ula nunu nye balaw bade ni la nyine yede ka kalandew ni demisenu kani karamogo baw tige ka bo nyogona ulu ba fi ka fere minke awla una fere awla ayi sagi kata karamogo baw ka kitabu de buntemi ka kuma de fuleni ni muhammad ibn wahhab yafo qawluhu fitnatul qubur li'annahu banaw li masajid alayha na kufta wa qabruka fitna wa yajmaye parce que yem misiru jo qabruka ويكبرك فتناي قوله فتنة التماثيل ناكو منما فنك فتنة لأنه صوروا باسكو ويه مغنما نونو فوتو ديلا فجمعوا بين فتنتين ويه فتنة فلا فرانيغونكا وإنما سمي ذلك فتنة منا كمشيري جو كبرولا كوكو جو كبرولا أفورا ما كو فتنة منا أفورا فوتو ما كو فتنة foto dilan baga afora ma ko fitina li annaha sababu li sadd an-nas an dinihim parce que misiri joli kaburuka ani muni ma dilali foto dilali sababu de do nabe hada maden shagi kabo alaka dinama wa kullu ma kana kadhalika fa innahu min al-fitnati awa koko fana kera o chogola o ye fitina de koko be hada maden shagi kabo alaka dinama o ye fitina de awa kaburu joli be mugo sagi kabo ala ka dina de ma tauhidi fitina do foto tani moni madila abeke sababu ka hada modin sagi kabo ala ka dina de ma fitina de do qala ta'ala ko alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun suratul ankabut kono ala ko yala mugo aw ya miriyawa ko aw ye mum ala bawu tote ko aw ye mumine ala bawu tote te atawla jarabiwa wa qala ta'ala lakum masamin kurtalu innal ladhina fatanu lil mu'minina wal mu'minati alakum mu'minun ye mu'minun la fitina mu'minu chemau ani musomau ay sadduhum bunu seminu yenni fitina suratul buruj kono aya tawsir munne sadduhum ay sadduhum mu'minun ye mu'minu chemau sage kabu ka dinama mogo munu ye muminu musomo sage kabu ka dinama aw falu ubu ye fenke ma yasuddunahu bi an dinillahi ube mogo munu ye fenke min be ke sababu ye ka mogo sage kabu alaka dinama donc fengo fembe ke sababu ye ka mogo mabbo alaka dinama ko sage kabu alaka dina fitina de do odi ato buntemi ko kaburu jolaw ani munum be ewa photo ewa monument jo kaburu la uye fitina fula fara nyogonka kaburu joli fitina ani photo fitina aha
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولهما أنهما أنانا بغارين مسلم كنو بغارين مسلم كما بنا فسرها لا أنانا بغارين مسلم لا كبوان باشة بلو قالت لما نجل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مامي أجيغناني تشيدي من جيغناني تشيدي سايا تمامي سايا شكرا نانا تشيدي ما تفقا تشيدي كيرا يتره خميسة أبي موسوارا دو تنبا بلو خميسة لهم على وجهه موسوارا دو تنبا بلو أبو أبلا أنيداك أبو فلا أنيداوكا muswara do tumba bolo tuma misaya nanama ciden tunkera muswara do tumba bolo abo o muswara inda anye dauka ba filika bila nye dauka faija aqtamma biha na nin degura ni muswara imbiri lembe dawni nye dawla na nin degura anina keli degura abe muswara imbo ayire kababo anye dauka kasafaha na nin degura be musarain aba korta ka bo yireka faqala wa huwa kadhalika ciden ya fuka tonni la halala ka ciden to ani saya be nyogonna de bal mon nimba iranna ko tawhidi hamminen do kateme fembe ka ko de ato sew sal fawzan ba fu yam fana akko tawhidi hammilendo kateme kam go wole kata sallima tawhidi hammilendo kateme kamugo wole kata summa tawhidi hammilendo kateme kamugo wole kata jakama aku islamiya bara tobe niye mugo wole katoma tawhidi te abekera bara fuye me niye mugo wole kata tawhidi ma tawhidi sorola boro ani junubu shera alama abedo arjanna pon ni mugo ni tawhidi shera alama junubu keri la tawhidin kofe ni tawhid bi bolon ni kabayra junubu sera alama ibe do arjanna ko imma depuis mo folo munum be dar janna kuna lana ya fi manika tawhid sababu imma ni tara jahannaba ni ka kabayra junubu ni ka junubu janna ka boyla ina tar janna kuno men ni mo goni bara nyuma to be sera la gara me mushrikiya yeri bolo foyi manye haba mansura akwa bebe ke gongoye kachi donc wala wolele kelaw karamu ay hamini tawhidi de akamu wole kata tawhidi de masunu tile tawhidi de be fembenye ciden sira aba fa kam goma wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ciden cira ba fa kam goma de ay alabato akana foy fara alaka amma cidenye aya damina tawhidi da makka santani saba ciden ba ke kawale ke kata tawhidin makka hijira ko fe kata madina tawhidi be fo awa har ciden sato tawhidi har afatu to anini makara be nyogona ciden yo o wakati ayet o wakati ota aya ke tawhidi walila har anini makara be nyogona amma so wakatin watan ka perdi aya yere sulani tawhidi weleli kato ne makarana balma tawhidi de fembe kunkoloye suni tilanka weleli ka katama ka ciden to nilla hala huwa kajalika ka ciden to nilla halala ani saya sikra be nyogona ako lanatullahi alal yahudi wan nasara akwala kadanga be yahudani nasaraka ittaqaju qubura anbiya'ihim masajida parce que uyuka mugo nyumu uyuka nabi nyumu ka kaburu ke misiriye ka kaburu ke misiri da korte ko ye misiri jwa ka ay o bena sarahu kono ni ko ni sallira kaburu la dur har ni ma misiri jo ya ke misiri
alaka danga be yahudani nasaraka uyun kan nabi nyumo ka kaburu mina ka ke misiriye yuhajjiru ma sanau ciden yen nin fo saya ka to saya sikarla munna aba kam mantum balide yahudani nasaraka na yeminke an kanake abake ka kam mantum bali odela walawla zalika ni osirani tunte ni siden siranin tunta kam mantum koro ku kana yahudaw ka bara nyuguna ke uburuja khaburuhu utumbe ciden ka kaburu bo kene kare ate domba sheto ka sokono atumbe tabaki kaburu to be yoro mi ciden ka kaburu tumbe tay mi munye ciden ka kaburu do amba aisheta ka sokono mugo kana ye asirana de yahudani nasara ye minke akam manton kano ka kaburu la kofe qayra annahu me qashiya ciden sirana an yutaqija masjida asirana mugo kana ka kaburu ke mina ka ke misiriye donc aka kaburu do namba shetu nin fana kalan coko fula bala abe kala qashiya abe kala khushiya o bena sarahula na kala na qashiya ciden de sirana aka kaburu kana bato na kala na khushiya sebaw de sirana ciden ka kaburu kana bato nan tara ibn saminu kasarhula qawluhu wa lahuma anha na ko anana ufula bolo abu fula ye kabamba shetu bolo damiru yaudu ala al-bukhari wa muslim demire mbe sagi lahuma wa lahuma demire mbe sagi kata buhari muslimun wa illa yasbiq lahuma dhikru har na yasru fula koma fo kateme hadisain kunna لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكر هرنا يصرف لما فوق كما دامنانا باسكو تمامي أدونا وكا كما تشغولا كافو نوكو اللهم درو لا نيني بخاري مسلم دي ودونا وكا كما تشغونا وكا لا هلالا ولا دميرين بشاكي كاتو فلا دما هر نو فلا ما فوق itimada alal ma'ruf al mahudi kan shin fenka min donen do awa mugo bolo ukashila hula nuko lahu madru kambe bukhari muslimu dema wa qawluhu anha ay an aishata na ko ni halla nyine aishata de amba aishatu qalat lamma nujila bi rasulillah aquttu mami ajigna ni cidenye najala bihi malakul maut li qabd ruhi tumami malakul mauti jigina ciden ka puruka nimmina qawluhu tafiqa min afwali shurui wa ismu mustataru nako tafiqa min afwali shurui mana ni ba fe kaddo ko minna ko do kele la tafiqa kore wode wa ismu atugo mustatir uyo sutura kuma in kono wa jumlatu yatrahu khabaruha jumla min benati yatrahu wa yattafiqa ka kibariyade mana akera abe fililike kamun fili obenafo qawluhu qamisata hiya kisaw murabbaw qamisata yefini de akati karela madero namba fo muswara lahu alam tamanse tere wunde bala kana yatrahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi ciden tumbe ode fili anye dawka tumami anisa ya sikarabe nyon qawlu fa yaqtam biha nako fa yaqtam bi ay asabahu alqam bi sababiha ni qammi ciden soro mana nan nin dogora fawjani ba bange nan nin dogora parce que ni fin dalem bi nun ni daka ni na kilite bo chogola doro nimbe dogo ni ciden nin dogora ni muswara impilile ni muswara mimba nyedawka nan nin digira وقد أنين دغراني وسببه وقد أهتدر صلى الله عليه وسلم أيا سوراني سيا سكرا بنيوما على كترنا تشباكا دونك أبي ني أنين دغرا درو أبي موسورين تاكابوا يركا قوله وهو كذلك أي وهو في هذه الحال عند الاهتدار كتشيدن تنلا حلالا ني سيا سكرا بنيوما قوله ناكو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يقول هذا في سياق الموت شيدن ينفوكا تو سيا سكرا دلا
la'natullahi ay tirduhu wa ibaduhu la'natullahi mana alaka geni ani alaka maboni abe yahudani nasarai wa hiya aljumlatu yuhtamul annahu yuradu biha jahilul lafzi jumla min fule kuma min fule ne abe saka ke lanyine kuma yin ewan kene mala be min yira ciden kan lanyine ode ay anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi anna Allah la'anahum mana ciden bake kanki bariya ko alay yahudani nasara danga kuma yi akene mana da jahiru be se ko yira abode yira ko ala de yu danga ala de yu mabo ciden bake kanki branoy wa yahtamil an yurada biha du'a abese katafana ni ciden ko lanatullahi abese katafana lanyine munye ciden de bake ku danga fatakunu khabariyatin lafja insa'iyati ma'ana donc wala be komi ewa kibariya la ciden ba fe kat ewa kibariya infanye melanyini yede ku danga de alede bake ka kuma info ku danga walimana la haja li ihtimal ni antara nin kamana beke jumaye anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da alaihim la nyini beke sisa cide nye duauke ka danga ke yahudani nasaraka wa fi siyaq al maut wa yasur an sayas shikra be nyugonna bi sababi haja al fil nin mbara sababu ya min nye kanabu nyumo ka kaburu ke misiriye mana hadisa ka famu la'natul alal yahuda be saka ke cide nyang kibariya ala ye yahudani nasara danga ala de yu danga cide nyang kibariya illa sama abbe saka ke fana cide nye dawde kuka ala ka yahudani nasara danga munu nyun kannabi nyuma ka kaburu ke misiriye qawluhu ittaqaju qubur anbiya'ihim masajida al jumlatu haji ta'lilu nako uyu kannabi nyuma ka kaburu ke misiriye jumla min fulen ni ta'lilu sababu mana ukaddanga sababu ye munye ni ala yu danga ube ni cide nye do ke ku danga sababu ye munye uyu kan nabi nyuma ka kaburu ke misiriye liqawlihi la'natullahi lil yahudi wan nasara ka anna qa'ila yaqulu abekum fo baga do de ko lima jaa la'nahum nabiy sallallahu alaihi wasallam abe komi fo baga do de ko munna cide nye yahudani nasara danga ala katanuna kisibe cidenga fa kana li jawabu kera annahum ittaqaju qubur anbiya'ihim masajida cide nyu danga ko min kama uyu kan nabi nyuma ka kaburu de ke misiri ay amkinata lil sujudi ay ni yorofam uyu kan nabi nyuma ka kaburu de ke sujudu yoroe sawa'un banaw masajida amula mana kaburu kolini sujudu bi kaburu yorola kaburu la akera sa yem misiri joyo imam misiri joyo abe fode kuye kaburi mina kake misiri yusalluna wa ya'buduna allaha ta'ala fiha ubasalli kaburu la ube alabato ka wa kaburu la ma annaha mabniyatun ala alqubur kafaraka fana ubake ka salliro mi yoro min ewa ndila kake salliro kake bato yoro adila leno ajolendo kaburu de ka donc ambalma be komi wakati serade hadisai amba joya parce que ni hadisai sarahu atese kabba anafaka botese kabba nan kwanku telia dro ute famu donc amaselia ambe se ka joya inshallah anya fo chogomi an kan bamba kan shinshi ni aqida kitabu nan shinshiro ka bambuka nu laminani hakiliye nan betelu la wakati ni mo munyu lamini hakili sigiye i hadar lembe yaw ibe kofeo ibe ko chaman de famu ka aqida la min yet tawhidi konini aqida ibe fen chaman de famu ala ni ala sunna ambe ala dele ala ka kitabu timme ko nyuma ala ko yiranna kan go yanye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk